تاجیکان آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروهنگ تشبسکار و فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر در چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахбор аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 13 майи соли 2025 соати 10 дар шаҳри душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон рустами эмомалӣ. дар бораи иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 13 майи соли 2025 соати 10 дар толори иҷлосияҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 12 майи соли 2025 аз соати 9 то соати 17 ва 13 майи соли 2025 аз соати 8 то соати 9 дар шуъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. телефонҳо 221 98 35 223 19 48. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدی‌زاده جلسه نوبتی اجلاسیه یکم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاسیه لایحه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق‌های کودک، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره واسطه‌های نشأه‌دار، ماده‌های پسیخوتراپی و پریکورسورها مورد بررسی قرار گرفته از روی همه مسائل بررسی گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. روغون کارزار ننگوناموس و جبهه بزرگ سازندگی است. با تاکید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، روغون نه تنها منبع نور و روشنایی بلکه سنگ محک ناموس ملی، شرط اقتدار و پایداری دولت و عامل اساسی تأمین امنیت ملت و دولت می باشد. همین عزم استوار و قوی و متین ارادگی است که امروزها کار در تمام قطعه‌های ساختمانی طبق نقشه‌های پیش بینی شده جریان دارد. توجه نمایید به گزارش همکاران ما از جریان بنیاد این انشاءات بزرگ عصر. نیروگاه برق آبی روغون منبع نور، آبادی، شرف، افتخار و زندگی شایسته مردم تاجیک. در این کارزار ننگ و ناموس بنیادکاری ها طبق نقشه و با عزم و اراده قوی ساختمانچیان ادامه دارند. کارهای ساختمان و وصلگری در انشاءات ساحل راست و چپ نیروگاه، بینای ترانسفورماتورها، تالار ماشین‌ها، نقب‌های سیمنتاسیونی ساحل چپ، ساختمان سربند، یادروی سربندی اساسی و غیره ها با جوش و خروش دوام داشته. مهندسان و ساختمانچیان از تکنیک‌های ضروری استفاده می‌برند. از آنکه این نیروگاه به آینده درخشانی وطن
رشد باثبات اقتصادی و زندگی شایسته اهالی کشور مساعدت خواهد کرد. انجام با صفت کارها پیوسته زیر نظارت است. این روزها در انشاء نیروگاه برقی آبی روغون در همه عقیده‌های کاری کارهای ساختمانی با یک جوش و خروش در یک سطح بلند ادامه یافته است. از آن جمله در سربند همین نیروگاه برقی آبی روغون که حالا ما در اینجا قرار داریم، در اینجا خواباندن موادهای خاکی و سنگی در همه زونه ها زیاده از 5 زونه ها که هر یک زونه ها موادها و خاصیت های خواباندن خیچ دارد. زونه یادرو که ما در اینجا قرار داریم، در اینجا خواباندن موادهای گلخواهی رفته ایستاده است که این مواد تحت نظارت دائمی گروه نماینده فرمایشگر قرار دارد و ما هر روزه از رفت کارها شناس میشیم و بر رفت کارهای اجرا شده طبق شرط‌های تکنیکی، طبق استانداردهای بین‌المللی که کارهای ساختمانی حالا که به همین استانداردهای بین‌المللی رفته ایستاده است، اگر این کارهای ساختمانی به استانداردها اگر جوابگو باشد ما بهاگذاری می‌نماییم. اجرای کارهای ساختمان و وصلگری در انشاءات ساحلی راست از طرف پودرچی لوتی 3 شرکت جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجیک هیدرو الکترومنتاژ طبق برنامه‌های کاری ادامه دارند. لایحه‌های انشاءات ساحلی راست از طرف شرکت لایحه‌کشی افری جمهوری شویتزاریا تهیه گشته. از جانب نماینده فرمایشگر شرکت تراکتیبل الکتروکانسالت بهاگذاری شده ایستاده است. در نقب ساختمانی قبت 4 است 4 کارهای نقب کنی و مستحکم کنی موقتی پورا به انجام رسیده. کارهای بتونی کنستروکتیوی و اجرای کارهای روی پوشنمایی با آهن فضولات در عرفه انجام یابی است. عین زمان اجرای کارهای بتونگیری و مستحکم کنی برآمدگاه نقب ساختمانی است 4 ادامه دارد. وقتی که دو آهنپاره دیوارهای دروازها با همدیگر وصل کرده شد، بین دو آهنپاره کارهای کفشگری سر بشود، بعد تمام شدن کارهای کفشگری و همون نقشه که باید با گروه های بلوک هایی که تمام شدن ما گروهی آزمایشگاه را دعوت میکنیم که گروه آزمایشگاه آمده درزهای کفشگری این درزهای آهنپاره را تفتیش میکند. بعدی تفتیش کردن یگان کمبوده باشد اصلاح کرده می شود، اجازه داده می شود برای کارهای بتونریزی پسی آهنپاره ها. باعث افتخار است که در چنین انشاءات عصر کار و فعالیت کرده ایستاده ایم و از روی نقشه و چاره‌بینی های حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت کاری همین نقبی است 4 از روی نقشه به اتمام رسیده ایستاده است. ما همین کار رو کوشش کرده ایستاده ایم که در مهلتی همین معین شده به اتمام رسانیم. بنیادکاران نیروگاه برقی آبی روغون اجرای کارهای مستحکم کنی نشابی‌های برآمدگاه نقب‌های آپارتو در سطح بالایی آبانبار و نقب‌های آپارتوی سطح بالایی با نظر داشت کارهای وصل و نصب کنی را ادامه داده. در نقب نقلیاتی ت39 کارهای نقب کنی و مستحکم کنی موقتی در عرفه انجامیابی بوده. در انشاءات مذکور بتونگیری کنستروکتیوی به انجام رسانیده می شود. در نقب‌های سیمنتاسیونی طرف راستی نیروگاه برقی آبی روغون که شمارهشان به 6 عدد برابر است، طبق نقشه معین کارهای ساختمانی از جمله کارهای بتونگیری، سیمنتاسیای پرده آببند، نقب کنی و مستحکم کنی موقتی سامان داده می شوند. عیناً همین حال در انشاءات ساحلی چپی نیروگاه برقی آبی روغون به نظر می رسد. کارهای ساختمان و وصلگری را در این قسمت کارخانه‌های پودرتی امزه شهری نورک و آریانا طبق برنامه‌های کاری اجرا می‌کنند. لایحه‌های انشاءات ساحلی چپ از طرف شرکت لایحه‌کشی افری جمهوری شویتزاریا تهیه گشته. از طرف نماینده فرمایشگر شرکت تراکتیبل الکتروکانسالت بهاگذاری شده ایستاده است. باید گفت که بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون هدف اساسی و افضلیتناک سیاست انرژتیکی حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. از این رو انجام کارها در همه قطعه‌های انشاءات به طور شبانه روزی صورت میگیرند. لازم به یادآوری است که امروزها ساختمانچیان نیروگاه برقی آبی روغون را دستگیری‌های پیوسته بنیادگذاری روغون، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روح و الهام تازه میبخشد و شجاعت و متانت به همتای آنها در این انشاءات بزرگ انرژتیکی نظیر ندارد. تشبس‌های سازنده، اقدام‌های نجیب هر فرد با آر و ناموس وطن دوست بابت سهمگیری در بنیاد نیروگاه امروز به نتیجه‌های دلخواه باعث شده است. بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون ارمان ملت ماست و امروز هر فرد خودشناس و خودآگاه با استفاده از سیاست خردمندانه پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳама азму талоши худро баҳри ноил шудан ба ҳадафҳои созанда равона намудааст. коргарону мутахассисон аввал хусус ҷавонон бо майлу рағбати том корҳои сохтмону васлгариро анҷом медиҳанд ва хуб дарку эҳсос менамоянд ки ҳар қадар ин иншоот зудтару хушсифат ба анҷом расад, ҳамон қадар сатҳу сифати рӯзгору зиндагии худ ва ҳамватанон беҳтар ва Тоҷикистон пешрафту ободтар хоҳад шуд. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وابسته به رشد استوار اینفراستراکتور و تامین ساکنان پایتخت به خدمت‌رسانی‌های نقلیاتی جمعیتی نوع معاصر از جمله مترو، وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان شروع از سال 2021 گفت‌وشنید را با اکسیم بانک کره و راه آهن ملی کره بهر تطبیق لایحه ساختمان مترو آغاز نموده بود. امروز در شهر دوشنبه نتیجه مرحله دوم لایحه پیش از اساسناکنی تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه جانباز کرده شد. همکاران ما معلوماتی بیشتر می‌دهند. رابطه و گفت‌وشنیدهای تاجیکستان و کره نشان داد که 4 سال اخیر همکاری‌ها در سمت تطبیق لایحه‌ها در ساحه راه و نقلیات تحکیم بخشیده شده، نتیجه سازشنامه‌های وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با اکسیم بانک کره و راه آهن ملی کره در سال 2024 مثبت ارزیابی گردید. انی زمان تاجیکستان و کره 4 لایحه را در سمت راه و نقلیات تطبیق نموده ایستاده است. یکی از این لایحه ها که به ساختار ترکیبی اینفراستراکتور نقلیاتی تکانی تازه میبخشد، این انجام لایحه پیش از اساسناکنی تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه می باشد. با مقصد تطبیق لایحه مذکور 14 مارس سال 2022 بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت راه آهن ملی کره یادداشت تفاهم عاید به آموزش امکانیت‌های ساختمان مترو در شهر دوشنبه به امضا رسانیده شد. در اساس این سند جانب‌ها مرحله یکم آموزش لایحه مذکور را در سال 2023 عملی نمودند. در این مرحله تنها جنبه‌های تشکیلی و حقوقی و قسماً نشاندهنده‌های اقتصادی آن مورد آموزش متخصصان دو کشور قرار داده شد. ضمناً جانب‌ها برای تطبیق منبعه لایحه مذکور کاربری را ادامه داده، ماه سپتامبر سال 2024 مرحله دوم لایحه پیش از اساسناکنی تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه را آغاز نمودند که امروز نتیجه آن جانباز کرده شد. در این مرحله جانب‌ها آموزش عمیق و تحلیل پوره جنبه‌های حقوقی، تکنیکی و اقتصادی لایحه، ارزش پیشکی آن، امکانات ساختمان نوهای مترو، شماره ایستگاه‌ها، اینچنین مهلت تطبیق و مرحله‌های بعدی لایحه را به راه ماندند. برای تطبیق این مرحله هیئت متخصصان دو کشور یکچند مراتب واخوری‌های حضوری و مجازی برگزار نموده تمام جنبه‌های پیشکی تکنیکی و اقتصادی لایحه را دیده برآمدند. در رفت این واخوری‌ها مهندسان شرکت دیهان کانسولتانت و متخصصان تاجیک نوع متروی سبک را که آن از 2 قطار عبارت بود توصیه دادند که طبق اطلاع جانب کره این نوع مترو از نگاه استفاده‌بری و ارزش برای جمهوری تاجیکستان مناسب می باشد. در حوزه مسیر انتخاب شده لایحه 10.4 کیلومتر را تشکیل نموده، در آن جانب کره 7 ایستگاه پیشنهاد نموده است. 17 مارس سال 2025 متخصصان شرکت تطبیق کننده لایحه شرکت دیهان کانسولتانت کره برای لایحه کشی و نواربرداری نمودن مسیر راه لایحه به شهر دوشنبه تشریف آورده مسئله‌های جنبه تکنیکی لایحه را از جمله کم نمودن شماره ایستگاه‌ها از 7 تا به 6 به نوبت گرفتن سرعت افزایش اهالی و رشد منبع نظام مترو در شهر دوشنبه پیش بینی نمودن شماره واگن‌ها را از 2 تا به 5 هنگام لایحه کشی دپو و ایستگاه‌ها بررسی نمودند. مقصد از زیاد نمودن شماره واگن‌ها این در صورت زیاد شدن طلبات اهالی به این نوع خدمت رسانی به راه ماندن کارهای ساختمانی در ایستگاه‌ها و دپو می باشد. ضمن شرح نتیجه‌های گزارش نهایی مرحله دوم لایحه، شرح عمومی لایحه، پیشگویی طلبات به نقلیات، به نقشه‌گیری خط سیر، نقشه اداره‌کنی حرکت قطارها، به نقشه‌گیری ابیکت‌های نقلیات راه آهن شهری، خراجات تجارت و تحلیل اقتصادی پیشنهاد کرده شد. در کار جلسه جهت آماده نمودن متخصصان تاجیک در کره برای استفاده، تعمیر و اداره نمودن تکنیک، تکنولوژی و دیگر تجهیزاتی که در سیستم مترو استفاده می‌شوند، تشکیل کورس‌های آموزشی و تجربه آموزی در دایره لایحه علاهیده و یا اینکه در دایره لایحه اساسناکنی تکنیکی اقتصادی نیز بررسی گردید.
иттилоъ дода шуд ки ҷониби Корея низ барои татбиқи ин лоиҳа сохтмон ва бунёди метро дар шаҳри Душанбе ҳавасманд буда онро дар рӯйхати лоиҳаҳои афзалиятнок ворид намудааст ва муҳлати татбиқи марҳилаи якуми сохтмони метроро ки тибқи нақша солҳои 2028-2033 пешбинӣ шудааст ба таъхир андохтанӣ нест. бунёди шоҳроҳи Душанбе Бохтар дар доираи амалинамоии яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат баромадан аз бунбаси коммуникатсионӣ амалӣ гардид. бо вуҷуди он ки барои сохтмони ин роҳ ва ба стандарти байналмилалӣ мутобиқ намудани он маблағҳои зиёд сарф шудааст, вале аз беназоратии масъулин, беаҳамияти бархе аз ронандагони мошинҳои боркаш баъзе аз қисматҳои роҳ аллакай таъмирталаб шудааст. идомаи матлаб дар гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад. роҳҳо дар ҳаёт ва кору рӯзгори одамон мавқеи муҳимро ишғол намуда барои беҳтар кардани ҳамкориҳо ва робитаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ нақши бағоят калон мебозад. тоҷикистон аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ кишвари саросар кӯҳсор ба шумор меравад. мавқеи душвори ҷуғрофӣ, релефи кӯҳӣ ва номусоидии боду ҳаво солҳои пештар дар минтақаҳои душворгузар на ҳамеша имкон медод ки шаҳрвандон бо мақсади баровардани эҳтиёҷоти худ аз як минтақа ба минтақаи дигар сафар намоянд. бо мақсади рафъи ин масъала ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баромадан аз бумбасти коммуникатсиониро ҳамчун ҳадафи стратегии кишвар қарор дода дар ин замина иқдомҳои зиёдро амалӣ карда истодааст. таҷдиду навсозӣ ва ба талаботу стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани роҳи мошингарди Душанбе Бохтар аз зумраи иқдомҳое маҳсуб мегардад ки давоми солҳои охир анҷом ёфтааст. ҳадафи асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо бунёди чунин роҳҳои хуштарҳу замонавӣ ин беҳтар гардонидани хизматрасонии нақлиёт, интиқоли молу маҳсулоти гуногун аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба пойтахти мамлакат, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар кардани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ арзёбӣ мешавад. вале тавре мушоҳида мегардад бо гузашти начандон муҳлати зиёд аллакай баъзе аз қисматҳои ин роҳ таъмирталаб гаштааст. ин ҳолат метавонад сабабҳои гуногун дошта бошад. махсусан ҳаракати воситаҳои нақлиёти боркаши гаронвазн дар рӯзҳои гарми ҳаво дониста мешавад. яке аз соҳаҳое ки фаъолияташ бевосита ба ин самт нигаронида шудааст, ин хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт мебошад. нуқтаи боркашии ниҳоди мазкур дар масири ин роҳ фаъолият менамояд, вале бо вуҷуди ин ҳаракати бемамонияти воситаҳои боркаши гаронвазн мушоҳида мегардад. барои муайян ва равшанӣ андохтан ба ин масъала тибқи талабот хостем бо масъулони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон ҳамсуҳбат гардем, вале мутаассифона масъулон бо сабабҳои гуногун аз пешниҳоди маълумот худдорӣ намуданд. дар муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи Бохтар низ вазъ ҳамин гуна буд ва чунин ҳолат бори аввал нест. саволи матраҳ дар мавзӯи мазкур ҳамин аст ки чаро дар давоми 2-3 соли ба истифода додани роҳ аллакай баъзе аз қисматҳои он таъмирталаб гаштааст ва шикаставу нобуд шудани қисматҳои зиёди монеаҳои аз рӯшноии чароғи воситаи нақлиёти дар самти муқобил омада истода бошад масъалаи дигар аст. назорат ба душикист. албатта соҳибкорон ва он нафароне ки тавассути воситаҳои нақлиёти гаронвазн ки ба боркашониву интиқоли молу маҳсулоти гуногун бахусус масолеҳи сохтмонӣ машғул ҳастанд, шояд ки аз надонистани талабот ё ин ки бештар ба даст овардани фоида меъёри боркашониро хусусан дар фасли гармо ки боиси нарм гардидани асфалту фарсудашавии он мегардад риоя накунанд. вале барои назорати ин кор ниҳодҳои дахлдор чӣ мавқеъ доранд? агар дар сурати имкон даст додан бо масъулини хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон ҳамсуҳбат мегардидему вобаста ба корҳои анҷомёфта дар самти назорати меъёри боркашонӣ маълумот медоданд ки шояд назорат ҳаст, вале таъмирталаб гардидани роҳи ба тозагӣ бунёд гардида чӣ сабаб дорад? Исмоил Соҳибназарён, Мусои Нурмуҳаммад барои барномаи ахбор.
ҷиҳати пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва ошкор намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ҳайати шахсии раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурӣ чорабиниҳои мақсаднок идома дорад. муфассал дар гузориши навбатӣ. бо мақсади пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт инчунин пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ки аз ҷониби як зумра ронандагони воситаҳои нақлиёт содир гардида, ин ҳолат ба вазъи садаманокӣ ва интизоми нақлиётӣ таъсири манфӣ расонида, одобу маданияти шаҳрдориро коста мегардонад. таи рӯзҳои охир аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои он дар қаламрави ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадеҳӣ ва хизматбарӣ мунтазам ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати амалӣ намудани дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нақша ва чорабиниҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза кормандони раёсати бозрасӣ шабонарӯзӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе хизматбарӣ менамоянд. аз ин лиҳоз аз тамоми ронандагон ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб карда мешавад ки тамоми қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд. маврид ба зикр аст ки вақтҳои охир баъзе ронандагони воситаҳои нақлиёти гаронарзиш алалхусус ҷавонон дидаву дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуда воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюму сеюми роҳ дар сари гардиш ва дар зери аломатҳои роҳ ки бозистодан манъ аст гузошта ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа ба миён оварда боиси танбашавии роҳҳо мегарданд. дар натиҷаи нақшачорабиниҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор қоидавайронкуниҳои дағале ки имрӯз ба ҳусни шаҳр доғ меоранд муайян ва ба қайд гирифта шуд ки наворҳои манзуршаванда далели гуфтаҳои боло мебошад. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми хизматбарӣ ронандагонеро ки ҳангоми ҳаракат дар роҳ талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуданд боздошт намуда нисбаташон тибқи моддаи 324 протоколи маъмурӣ тартиб дода воситаҳои нақлиёташонро ба майдончаҳои махсуси нигоҳдории воситаҳои нақлиёти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас намуданд. пешгирии ҳодисаҳои нақлиётӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва қоидавайронкуниҳо дар қиёс ба солҳои пеш кам гардида бошад ҳам вале чуноне зикр шуд то ҳанӯз омилу сабабҳое дар ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҷой доранд ки аз ҳар кадоми мо иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ маърифати баланди ҳуқуқӣ ва одобу муносибати шаҳрнишиниро тақозо менамояд. роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди матлаби мазкур аз ҳамаи шаҳрвандон бахусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб ва хоҳиш менамояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда бо ин амали шоистаи худ садамаҳои нақлиётиро пешгирӣ намоянд. тоҷикистон дорои захираҳои ғании табиӣ мебошад ки истифодаи самараноки онҳо ба рушди иқтисодӣ саҳми арзанда мегузорад. аз ин хотир ҳукумати мамлакат ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари сармоягузорӣ ҳамкориҳоро бо дигар давлатҳо вусъат мебахшад. ин аст ки дар шаҳри Душанбе намояндагони Ассотсиатсияи федералии соҳибкории хурду миёнаи Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ ёфта форуми соҳибкории Тоҷикистону Олмон баргузор гардид. Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. 7 май дар назди палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагии Ассотсиатсияи федералии соҳибкории хурду миёнаи Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ ёфт ки мақсади он ҷалби сармоя ба соҳаҳои воқеи иқтисодӣ ва мусоидат ба он мебошад. гуфта шуд ки Тоҷикистон дар самти сармоягузории истифодаи захираҳо имкониятҳои фароғ дорад ки дар сурати мавриди истифода қарор гирифтан даромадҳои хуби иқтисодиро метавонад ба даст оварад. ҳадаф аз умуман аз ифтитоҳи ин ё он намояндагӣ мақсад ин рушди муносибатҳои дуҷониба. дар ин ҷо имрӯз мо намояндагии яке аз иттиҳодияҳои бузургтарини Олмон, иттиҳодияҳои ширкатҳои хурду миёнаи Олмонро боз мекунем. ҳадафи асосӣ
در آن گفت و شنیدهایی که جناب عالی محترم علی رحمان با کانسل فدرالی در آلمان و استنا داشتند، این رشد مناسبت‌های اقتصادی دو جانبه، جلب سرمایه آلمان به اقتصاد تاجیکستان است و البته برای عملی کردن همین نیت و مقصدها این نمایندگی در اینجا باز می شود و مقصد ما بیشتر همکاری ها را با جمهوری فدرال آلمان رشد دادن است، سرمایه آلمانی را جلب کردن است و من فکر میکنم که آلمان یکی از شریکان استراتژی تاجیکستان در اتحاد اروپا است. اما مقصد ما از گشودن این نمایندگی درباره جلب شرکت‌های خصوصی خرد و میانه آلمان به اقتصاد تاجیکستان است و وقتی آن رسیده است که از کمک‌های رشد به همکاری اقتصادی و به جلب سرمایه آمده بیاد رسیم و من فکر میکنم که این یک فال نیک است و من فکر میکنم که نتیجه های خوب هم در پیشند. برای این شرکت های ما فعالانه تر اشتراک کنند، لایحه های اقتصادی خودشان را به شرکت های آلمانی باید پیشنهاد کنند. یعنی ما باید دانیم که از شرکت های آلمانی ما چی میخواهیم. شرکت های آلمانی آمادن همکاری کنند، لیکن ما باید همین آمادگی خود را با لایحه های کنکریتی پیشنهاد کنیم و عملی سازیم. همچنین جهت تقویت یافتن همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و معرفی امکانیت‌ها از جانب پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی آلمان با اشتراک اعضایان اسوسیاسیون فدرالی صاحبکاری خرد و میانه آلمان در جمهوری تاجیکستان فورум صاحبکاری تاجیکستان و آلمان برگزار گردید. در این هیئت نمایندگان قریب 20 کارخانه بزرگ آلمان از بخش‌های بانکداری، کشاورزی، سوغورتا، ساختمان، نقلیات، طب، صنعت و غیره همراهی نموده از امکانات‌های سرمایه‌گذاری به خود معلومات گرفتند. در دایره همایش بین پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و اسوسیاسیون فدرالی صاحبکاری خرد و میانه آلمان سازشنامه‌های همکاری جهت راه‌اندازی و رشد روابط تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و آلمان امضا گذاشته شد. رشد واسطه‌های اخباری عامه در زمان استقلالی دولتی وضع ساحه تا دورنمای آن تحت همین عنوان امروز در شهر دوشنبه بخشیده به روز تلویزیون، رادیو و کارمندان ساحه علاقه چورابینی با اشتراک کارمندان ساحه و نمایندگان وسایط اخباری عامه برگزار گردید. گزارش در این خصوص дар IT парк душанбе бо ташаббуси хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати рӯзи телевизион, радио ва кормандони соҳаи алоқа чорабинии ҷашнӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур меҳмонон аз вазорату идораҳо, масъулини соҳаи алоқа ва намояндагони васоити ахбори омма ширкат намуданд. дар оғози чорабинӣ масъулин аз дастовардҳои муҳими соҳа дар солҳои соҳибистиқлол ёдовар шуда зикр карда шуд, ки дар асри 21 татбиқ ва баҳрабардории васеъ аз технологияҳои иттилоотиву иртиботӣ авлавияти хос ва аҳамияти стратегӣ пайдо намудааст. бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз нақши алоқа бо маҷмӯи самтҳои хеш ба муҳимтарин ҷузъи ҳаёти башарӣ табдил ёфта дунёи муосирро бевоситаҳои алоқа ва иттилоот тасаввур кардан ғайриимкон аст. дар идома таъкид карда шуд, ки бо таҳаввулоти рӯзафзуни илму техника ва навовариҳои муосир соҳаи алоқа низ пайваста дар ҳоли дигаргуниҳои зерсохторӣ қарор дорад. бо назардошти ин бо итминон метавон гуфт, ки дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ислоҳоти соҳаи мазкур дар кишвари маҳбубамон бо маром идома дорад. дар қисмати дигари чорабинӣ як қатор ниҳодҳои давлатӣ, ширкатҳои мобилӣ, провайдерҳои интернетӣ, намояндагони васоити ахбори омма, кормандон ва собиқадорони соҳаҳои алоқа бо сипоснома ва ифтихорномаи хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷоизаи устоди алоқа қадрдонӣ гардиданд. дар охири чорабинӣ барномаи фарҳангӣ иборат аз рақс ва суруду таронаҳои ватандӯстона пешкаши ҳозирин гардонида шуд. шаҳзод раҷабзода, фирдавс бобоназаров, душанбе, ахбор.
امروز با ابتکار کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در همبستگی با اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی مرکز آموزش پریخ‌ها بخشیده به سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها همایش برگزار شد. گزارش همکارانمان. در همایش ابراز گردید که در برنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون حجت راهنما برای سالهای 2025-2023 در قطار دیگر مسئله‌های حیاتاً مهم که تطبیق عملی آن در 5 سال من بعد پیش بینی شده است، تشکل اقتصادی سبز، حفظ محیط زیست، بهداشت وضع اکولوژی، مساعدت به تطبیق تشبس‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب، پیشگیری نمودن تنزل زمین، پیریخ‌ها، آب، جنگل و بلندبرداشتن معرفت اکولوژی مردم موقع مهم را دارا می باشد. تاکید گردید که تاجیکستان صاحب استقلال در نتیجه تلاش‌های مؤثر و مسئله گذاری‌های منطقی و سریوقتی پیشوای ملت، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز در عرصه بین المللی یک کشور فعال و تشبسکار و پیشاهنگ شناخته شده است. این عامل مهم باعث آن شد تا کشور ما نه تنها مقام و نفوذ خود را در عرصه بین المللی قوی‌تر سازد، بلکه با یافتن روش خاصی دیپلماتیای خود در حل مسائل منطقوی و جهانی، علل خصوص پیشبرد تلاش‌های جهانی جهت کاهش دادن آبشوی یکی از ثروت‌های طبیعی پیریخ‌ها فعالانه اشتراک می‌نماید و پیشنهادهای علما اساسناک را به جامعه جهانی منظور می‌نماید. همچنین ناطقان عاید به وضع پیریخ‌های تاجیکستان، تأثیر تغییریابی اقلیم به اقتصاد تاجیکستان و دیگر مسائل‌های مربوط به حفظ پیریخ‌ها ابراز عقیده نمودند. در ظرف سالهای صاحب استقلالی چون دیگر بخش و ساحه‌ها، ساحه معارف نیز در زمینه توجه همیشگی حکومت مملکت به دستاوردهای نظررس نائل گردید. در ناحیه قبادیان بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی و کودکستان‌ها در اساس نقشه‌های مشخص راه‌اندازی شده کارهای ساختمانی با صفت خوب و جوابگویی طلبات به انجام داده می‌شود. تفصیلات بیشتر در گزارش سمندرشوی و اسکندری سعید. در زمینه تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن پرافتخار ملی در ناحیه قبادیان بنیاد 158 انشاءات مهم خوجگی خلق به نقشه گرفته شده تا امروز 130 تای آن به استفاده داده شده است و این روند با سهمگذاری حکومت مملکت و ساکنان صاحبکاران وسعت تازه دارد. تامین خدمتچیانی دولتی با منزل زیست یکی از اقدامهای نوبتی بخشیده به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی به شمار رفته. بنیاد بینای نو و زمانوی با فراگیری 45 عائله کارمندان امروزها به انجام رسانیده شده. کارهای وصل و نصب تجهیزات ضروری روزگارداری در آن ادامه دارد. بینای خوشتر استقامتی با مبلغ گذاری دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده. کارهای ساختمانی آن با سطح و صفت بلند انجام داده شده است. سال سال با افزون گردیدن شماره اهالی، طلبات به مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی زیاد گردیده. با نظرداشت این در ناحیه قبادیان ساختمان کودکستان و بنا و سیمخانه‌های علاوگی بیشتر به راه مانده می شود. با اقدام صاحبکار وطنی از دهه سریدیج جماعت دهات کیقوباد فرهاد زیایوف، مؤسسه تا مکتبی سه آشیانه با فراگیری 500 نفر کودک برای تعلیم و تربیت بنیاد گردیده است که تا سال نو تحصیل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. بنا با نظرداشت شرایط بهتری تعلیم و تربیت بنیاد یافته، همزمان با مرکز گرمدهی یگانه پیوست می گردد که در فصل سردی سال حرارت سیمخانه‌ها معتدل نگاه داشته می شود. مورد ذکر است که با توجه و دستگیری‌های حکومت مملکت برای نسل نورس شرایط تعلیم و تربیت بهتر گشته، مؤسسه‌های تا مکتبی با تمام لوازمات و اشیاء خانه‌اش تامین می‌باشند. بهر بلند برداشتن دانش ذهنی تربیت گیرندگان در مؤسسه تا مکتبی رقم 1 ناحیه مربی‌های با تجربه جلب شده همه روزه با کودکان مشغولیت‌های گوناگون شوق‌آور می‌گذرانند. رشد با ثبات ساحه علم و معارف از تامین شرایط سازگار در این سمت وابستگی زیاد داشته با مقصد برطرف نمودن مشکلات جای نشست در نزد مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد بنا و سیمخانه‌های علاوگی همه‌ساله به راه مانده می‌شود. مشکلی که پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی خود درباره زیاد نمودن مؤسسه‌های تا مکتبی اشاره نموده بود. علاقه این تدبیر در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه قبادیان عملی گردیده شده است. از طرف صاحبکاران باننگ و باناموس ناحیه قبادیان چخیل که ما دیدیم در نزد مؤسسه تحصیل میانی رقم 11 یک بینای 3 آشیانه برای 500 جای
مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی علاقه به اتمام رسیده است. در روز جشن استقلال دولت عزیزمان با استفاده داده می شود. در این روند با سهم صاحبکار محلی نوزیم میلیکوف در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 51 بینای ایلوواگی سه آشیانه عبارت از 24 صنفخانه، تهخانه، تالار ورزشی، مجلسگاه، آشخانه و کتابخانه ساختمانش ادامه داشته با بنیاد آن 1400 نفر خواننده در دو بست به تحصیل فرا گرفته می شوند. همزمان با مقصد فراهمسازی شرایط برای تعلیم گیرندگان مؤسسه تعلیمی رقم 19 ساکنان دهه‌های سنگابه و باباجان غفوروفی جماعت دهات ناصر خسرو نوحیه در همبستگی بینای ایلوواگی دو آشیانه تعلیمی را بنیاد نمودند که برای 300 نفر خواننده روانه گردیده است. کارهای ساختمانی بینا به انجام رسیده در سال تحصیلی 2025-2026 مورد استفاده قرار داده می شود. در نزد دیگر مؤسسه‌های تعلیمی نوحیه باشد بنیاد چنین صنفخانه‌های ایلوواگی از جانب ساکنان و صاحبکاران ادامه داشته مقصد است تا تجلیل جشن استقلال دولتی پورا به استفاده داده شوند. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه قبادیان، اخبار. با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد و بهتر برای علم‌آموزی نورسان و جوانان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بنیاد 70 مؤسسه تعلیمی، بیناهای ایلوواگی و 60 کودکستان نو و زمانوی به نقشه گرفته شده است. شماره زیاد انشاءات ساحه معارف در دهات ولایت بنیاد کرده می شود. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در 18 شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بنیاد انشاءات گوناگون با مرام ادامه دارد که در این راستا توجه مقامات محل به ساختمان مکتب و کودکستان‌های زمانوی بیشتر است. خاصه در دهات ولایت این هم به آن خاطر است که در مؤسسه‌های تعلیمی مشکلات نورسایی جای نشست کلاً برطرف و همزمان همه کودکان به زینه تحصیلات تا مکتبی فرا گرفته شوند. همکنون از حساب بودجت دولتی و سهمگذاری صاحبکاران همت بلند در شهر و ناحیه‌های ولایت بنیاد بیشتر از 100 انشاءات ساحه معارف از جمله ساخته به استفاده دادن 70 مکتب و بیناهای ایلوواگی تعلیمی و 60 کودکستان به نقشه گرفته شده است. این تدبیر مهم با مقصد رشد با نظام ساحه معارف از جمله جهت فراهم آوردن شرایط مساعد و بهتر برای علم‌آموزی نورسان و جوانان که در سیاست اجتماعی دولت و حکومت یکی از سمت‌های افضلیتناک به حساب می‌رود عملی می‌گردد. از این نشان دهنده 51 بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 6 کودکستان از جانب اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بنیاد کرده می‌شود. به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اداره ساختمان اساسی ولایت سوخت در شهر و ناحیه‌های خوجند، پنجکن، استراوشان، کونیبادام، باباجان غفوروف، اشت، مچا و عینی کارهای ساختمانی در 16 انشاءات ساحه معارف با مرام ادامه دارد. از جمله در شهر پنجکن 4 مؤسسه تعلیمی به استفاده داده می شود که در مجموع برای 2040 خواننده در یک بست شرایطی مساعدی علم آموزی فراهم می آید. بیشتر کودکستان‌ها در دهات ساخته به استفاده داده می شوند. در آغاز سال روان در دهه سنگستان ناحیه عینی با فرمایش اداره ساختمان اساسی ولایت سوخت به بنیاد کودکستان زمانوی اساس گذاشته شد و اینک دوام 5 ماه می شود که در انشاءات مذکور تدبیرهای سازندگی با مرام ادامه دارد. بینای کودکستان از 2 آشیانه عبارت بوده طبق نقشه ماه سپتامبر سال روان به استفاده داده می شود. همزمان در دیگر دهه‌های ناحیه عینی بنیاد بینای مکتب و کودکستان‌های زمانوی به نقشه گرفته شده است. در ناحیه عینی ساختمان بینای ایلوواگی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 10 جماعت دهاتی اورمیتان ادامه دارد. انشاءات از 2 آشیانه عبارت بوده برای 480 خواننده در یک بست پیش بینی شده است. در دهه سنگستان کودکستان زمانوی که برای تعلیم و تربیت 120 کودک در نظر است باید سال روان به استفاده داده شود. در اساس لایحه در انشاءات ساخته شونده بنیاد تالار ورزشی، مجلسگاه، آشخانه و جهت تامین با گرمی دهخانه‌های بوغی پیش بینی شده است.
90% иншоотҳои соҳаи маориф дар деҳотҳои дурдаст бунёд шуда истодааст. бо таваҷҷӯҳ ба дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба фарогирии бештари кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабии соҳибкорони ҳимматбаланд ва аҳолии ободкору созандаи шаҳру ноҳияҳои вилоят низ дар раванди бунёди кӯдакистонҳо саҳми арзанда мегузоранд. ҳоло шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар вилоят ба 284 адад расида бештар аз 47 000 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. ба таъкиди масъулин ин шумора барои ба таври пурра фаро гирифтани кӯдакон нокифоя буда дар вилоят то соли 2030 бо сохта ба истифода додани кӯдакистонҳои наву замонавӣ фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ба бештар аз 50% баробар мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳо дар самти оқилонаву сарфакрона истифода намудани қувваи барқ аз ҷониби гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб бо фаъолон ва кормандони сохторҳои дахлдори шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб вохӯрӣ анҷом дода шуд. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар толори қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба амалисозии чораҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва роҳандозии тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ ҷиҳати истифодабарии сарфакоронаи нерӯи барқ мулоқоту вохӯрии гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, шабакаҳои барқ, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ва дигар фаъолон баргузор гардид. зимни суханронӣ масъалаи бо нерӯи барқ таъмин намудани аҳолӣ ҳадафи афзалиятноки давлату ҳукумат маънидод шуда дар ин самт аз ҷониби ҳукумати кишвар давра ба давра тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. изҳор гардид ки бо вуҷуди татбиқи лоиҳаҳо ва ҷалби сармоягузорон мушкилоту норасоиҳо дар самти истифодабарии қувваи барқ ҳам аз ҷониби муштариён ва ҳам кормандони шабакаҳои барқ ба мушоҳида мерасад ки ислоҳи саривақтиро тақозо менамояд. бо ҳамин назардошт зарурат пеш омад ки бо мақсади ҳарчи зудтар расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ ва таъмини аҳолии кишвар бо барқи доимӣ бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. ҳадафи асосии мулоқоту вохӯрии навбатӣ низ ба ин самт нигаронида шуда паст кардани талафот, пардохти саривақтии маблағи истифодашуда, пешгирии ғайриқонунии истифодаи нерӯи барқ ва риояи ҳатмии талаботҳои қонунгузории кишвар аз муҳимтарин мақсади ҷаласаи мазкур арзёбӣ карда шуд. зимни баромад ва пешниҳоди маърузаҳои ҳисоботӣ бо овардани мисолҳо ва далелҳои возеҳу мушаххас сатҳи фаъолияти кормандони шабакаҳои барқ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор гирифт. طبق معلومات و نشاندادهای آماری پیشنهاد شده که در اساس نتیجه سنجش و تفتیشات گروه‌های کاری مقامات حفظ حقوق معین گردیده است وضع فعالیت نمایندگان شبکه‌های برق در منطقه کولاب نگران کننده ارزیابی گردید. با نظر داشت نشاندادهای آماری و تحلیل و سنجش‌های حالت‌های آشکار شده غیرقانونی استفاده بر قوه برق در اکثر موارد دست داشتن کارمندان شبکه‌های برق معین گردیده نسبت آنها در دایره قانون‌های عمل کننده تطبیق چاره‌های ضروری در نظر داشته شده است. نتیجه حسابات و معلومات پیشنهاد شده معین نمود که تلفات نیروی برق در شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب تا حال نگران کننده ارزیابی گردیده برای حل مشکلات به مسئولان دستور و سفارش‌های قطعی داده شد. طبق معلومات در دوره 3 ماهه سال جاری تلفات نیروی برق در شهر کولاب 37.1%، در ناحیه دندغره 32.9%، ناحیه واسع 34.2%، ناحیه فرخار 29.2%، ناحیه میر سعید علی حمدانی 32.9%، ناحیه تیمور ملک 32.6%، ناحیه مومن آباد 28.3%، ناحیه خاولین 31.7%، ناحیه شمس‌الدین شاهین 27% و ناحیه بلجوان 30.3% معین کرده شده است که حالت مذکور تشویش‌آور عنوان گردید. از جانب معاون سروزیر مملکت نمایندگان مقامات حفظ حقوق وظیفه‌دار کرده شدند که در اساس اجرای طلبات‌های قانونگذاری کشور و تغییر و الوه‌های وارد شده فعالیت تمام کارمندان شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب با تأسیس گروه‌های کاری زیر سنجش و تفتیشات عمیق قرار داده شده عامل‌های اساسی زیاد گردیدن تلفات نیروی برق آشکار و جهت حل مشکلات موجوده چاره‌اندیشی کرده شود. همزمان دایر به تأمینات شبکه‌های برق با متخصصان صاحب تخصص و مسئولیت
ҳавлнок низ дастуру супоришҳо дода шуд. дар идомаи ҷаласа изҳор гардид ки истиқлолияти энергетикӣ аз ҳадафҳои стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёт маҳсуб меёбад. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги энергетикӣ ноил гардид. барои ноил шудан ба натиҷаҳои беҳтар дар самти рушди соҳаи энергетикаи кишвар ва дар наздиктарин муҳлат татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ баландбардоштани маърифати истифодабарии сарфакоронаи нерӯи барқро аз омилҳои муҳим маънидод намуданд. дар робита ба ин муовинони раисони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб супориш гирифтанд ки баҳри тарғибу ташвиқ ва шарҳу тавзеҳи тағйиру иловаҳои воридшуда, пешгирии ғайриқонунии истифодабарии нерӯи барқ ва доир ба дигар масъалаҳои марбут ба ин соҳа, корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ бо усули деҳа ба деҳа ва хона ба хона ба таври мунтазам роҳандозӣ ва амалӣ намоянд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. дар шаҳри Турсунзода вобаста ба пешгирии талафоти нерӯи барқ, истифодаи самараноку оқилона ва пардохти саривақтии ҳаққи истифода аз он дар байни аҳолӣ ва кормандони корхонаву ташкилотҳо корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ баромада шудааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар шаҳри Турсунзода бо таъсиси гурӯҳҳои корӣ чорабиниҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бароҳ монда шудааст ки ба ҳар як муштарии барқ ҷиҳати самараноку оқилона истифода бурдани он, пешгирии ҳолатҳои дуздии барқ ва саривақт супоридани маблағи истифодаи он корҳои фаҳмондадиҳӣ доир гардида истоданд. воқеан расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ барои рушди тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи энергетикаи кишвар ин сарфакорона ва оқилона истифода бурдани нерӯи барқ аз ҷониби ҳар як муштарӣ ба ҳисоб меравад. дар ҳамин замина тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба риояи тартибу қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ бо мақсади таъмини пурраи сокинон ва корхонаҳои мамлакат бо энергияи аз ҷиҳати экологии тоза ва кам кардани талафоти он ворид карда шуд. ҳоло дар шаҳри Турсунзода 63342 муштарии барқ аз ҷумла 6662 муштарӣ аз ҳисоби аҳолӣ ва 2680 коргоҳу корхонаҳо расман ба қайд гирифта шуданд. тибқи иттилоъ дар ҷанбасти семоҳаи соли 2025 талафоти нерӯи барқ дар шаҳри Турсунзода 24%-ро ташкил медод ва моҳи апрели соли равон ин нишон дод то 20% кам карда шуд ки натиҷаи пешбурди ҳамин гуна корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ивази таҷҳизоти кӯҳнаву фарсудашуда ба технологияи нав мебошад. бо мақсади кам кардани талафоти барқ дар шабакаҳои шаҳри Турсунзода зиёда аз 11500 ҳисобкунакҳои барқӣ аз дохили ҳавлиё ба ҷои намоён бароварда шудааст. аз ин 8590 ҳисобкунакҳои барқии индуксионӣ ба ҳисобкунакҳои барқии электронӣ иваз карда шудааст. дар раванди корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гурӯҳҳои кории ҳамзамон доир ба истифодаи самараноки қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ, арҷ гузоштан ба таъриху фарҳанги миллӣ, расидан ба қадри истиқлолият ва амнияту суботи сартосарии мамлакат бо ҳар як оила суҳбату вохӯриҳои судмандро бароҳ мондаанд. бо мақсади иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти истифодаи самараноки нерӯи барқ ва тағйири иловаҳои воридгарида ба қонунгузории соҳаи энергетикаи кишвар аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри Турсунзода дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дахлдор, гурӯҳҳои корӣ ва зергурӯҳҳо таъсис дода шуда дар маҳалҳо корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гузаронида шуда истодааст. ҳамзамон иқтибосҳо аз кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи тартиб ва қоидаҳои истифодабарии нерӯи барқ нусхабардорӣ гардида аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ дар маҳал ба ҳар як хонавода дастрас карда шуда истодааст. чунин тадбирҳо танҳо ба хотири пешрафти соҳаи энергетикаи мамлакат, таҷдиду азнавсозии нерӯгоҳҳои барқӣ ва дар ин замина таъмини рушди босуботи дигар соҳаҳо, инчунин фароҳам овардани шароити муносиби зиндагӣ ба аҳолӣ равона карда шудааст.
استفاده سرفکرانه برق و رسیدن به قدر زحمت‌های رهبریت دولت حکومت مملکت خواسته استحصال کنندگان آن از هر فرد جامعه مسئولیت شناسی را تقاضا می‌نماید. این است که در زمینه مقررات نو در قانونگذاری با مقصد پیشگیری تلفات نیروی برق و بلند برداشتن معرفت استفاده برندگان انرژی سبز از جانب کارمندان اگنتی نظارت انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کارهای فهماندهی راه اندازی گردیده است. فخرالدین محمد یوسف موضوع را شرح می‌دهد. رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و در این زمینه تأمین رشد استوار اقتصادی ملی یکی از هدف‌های مهم و استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد که مرحله به مرحله با بنیاد و فعالسازی اقتدارهای خرد و بزرگ انرژتیکی تطبیق می‌گردد. روند مکمل‌سازی اینفراستراکتور، استحصال برق و تأمین آن به هر خانه‌دان یکی از افضلیت‌های مهم در این سمت دانسته می‌شود که با خراجات و مهنت زیاد به دست می‌آید. اینک با در نظر داشت به راه ماندن مناسبت درست نسبت به استفاده نیروی برق و رسانیدن ماهیت تغییر و الهه‌ها با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان از جمله تحکیم فعالیت ثمراناک در این سمت از جانب کارمندان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت با اشتراک متخصصان سیستم انرژتیکی و فعالان جامعه ملاقات صحفی گذرانیده شد. برای بلند نمودن سویه دانش و فهمش مردم برای صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده بردن نیروی برق در کدام حالت موسمی نباشد باید ما با مردم کارهای فهماندهی را گذرانیم، چون که استفاده برای صرفه‌کارانه و عاقلانه انرژی برق امروز برای ما بسیار مهم است. طلبات به ساحه برق یا که طلبات به نیروی برق به حد در افزایش میباشد و برای این از جانب حکومت مملکت و پیشوای ملتمان چقدر انشاءات‌های نو، گیس‌های نو، ساختمانش به انجام رسد و نیروی برقی که امروز ما تامینات خود را با پرگی تامین کنیم و با انتقال نیروی برق کوشش غیرت کنیم. خون نظری به اهمیتی و با کمبودی‌ها راه دادن شهروندان و برای برطرف کردن همین کمبودی‌ها مردم سهم خود را گذارد، یعنی که برای پیشرفت ساحه انرژتیک استراتژی انرژتیکی امروز حکومت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته است و پیشه کرده است و فایز زیادی آن اجرا شده است. باید شهروندان جمهوری تاجیکستان به طرف نباشند. در جریان ملاقات راه‌های پیشگیری تلفات نیروی برق، راه ندادن به استفاده غیرقانونی نیرو و جاری نمودن نظام استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق از جانب متخصصان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دقیق شرح داده شد. تخصصی اساسی اقتدار اقتصادی هر دولت از رشد ساحه انرژتیک وابسته می‌باشد، زیرا پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات عموما جامعه به انکشاف ساحه انرژتیک غیر امکان است. در سال‌های صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در سمت تطبیق سیاست انرژتیکی با موفقیت‌های بی‌نظیر از جمله بنیاد نظام یگانه و به کار انداختن اقتدارهای گوناگون هیدروانرژتیکی نویل گردید. حالا دورنمای ساحه انرژتیک در تاجیکستان نیک ارزیابی شده برای رسیدن به نشانده‌های باسام بلند و تا به انتقال دهنده نیروی از جهت اکولوژی تازه در منطقه تبدیل یافتن کشور تدبیرهای مؤثر اندیشیده می‌شوند. در این روند تحکیم نظام از جمله مناسبت درست در استفاده برق مهم بوده. صرفه و سرشته‌کاری، راه دادن بر تلفات و پیشگیری استفاده غیرقانونی آن عامل‌های تاثیرگذار دانسته می‌شود. جهت پرزور نمودن جوابگاری برای غیرقانونی استفاده بردن نیروی برق با کودکس جنایتی و کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان تغییر و الهه‌ها وارد نمودند. هنگام رعایت نکردن و ویران کردن قاعده‌ها و معیارهای استفاده قوای برق و گرمی جوابگاری در نمود جریمه و حتی محروم ساختن از آزادی تطبیق کرده می شود. از این خاطر هر یک ما وظیفه‌دار هستیم که نیروی برق و گرمی را ثمراناک استفاده نموده سر وقت مبلغ آن را پرداخت نماییم. ثمراناک استفاده بردن نیروی برق، پرداخت سر وقتی نیروی استفاده شده برق و از دستگاه‌های کم مصرف برقی استفاده بردن نشانی فرهنگ بلند و مسئولیت شهروندی هر یک ساکن مملکت به حساب می رود. پرداخت سریوقتی مبلغ برخی استفاده شده مناسبت درست و صرفه‌کارانه با نیرو، پیشگیری تلفات آن و با این وسیله سهم گذاشتن در تحکیم هدف مهم و استراتژی مملکت در عموم مساعدت به استقلالیت انرژتیکی رسالت شهروندی هر فرد به شمار می رود، زیرا صفت تأمینات با برق در بسیار موارد از مسئولیت و معرفت استفاده برای آن وابستگی دارد. همکنون مسئله‌های برطرف کردن مشکل‌های حل‌طلب ساحه انرژتیک، خصوصا کاملا بهتر نمودن تأمینات نیروی برق به اهالی مملکت و ساحه‌های
иқтисоди миллӣ тавассути ҷоринамоии назорати ба ҳисобгирӣву истифодаи дурусти нерӯи барқ дар асоси муқаррароти қонунгузорӣ сифатнок таъмин мегардад. Зеро дар ин маврид барои таҳкими раванди муносибати дуруст бо барқ дар қонунгузории мамлакат ҷавобгарӣ пешбинӣ ва ҳузур шуда ҷараёни истифодаи нерӯи барқ ба танзим дароварда мешавад. Фахриддин Муҳаммадюсуф Баҳодур Қурбонзода, шаҳри Ваҳдат. сокинони ноҳияи Хуросон дар самти истифодаи мақсадноки замин аз таҷрибаи пешқадам истифода намуда бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ таъмин менамоянд. кишоварзони ноҳия ба ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ, картошка ва дигар номгӯи маҳсулот машғул буда содироти онро ба дохил ва хориҷи ҷумҳурӣ ба роҳ монданд. гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад. кишоварзӣ аз соҳаҳои рушдкардаи ноҳияи Хуросон маҳсуб гардида бештари сокинони деҳотнишини он дар самти заминистифодабарӣ машғул ҳастанд ва онро манбаи даромаду василаи пешбурди рӯзгорашон маънидод менамоянд. имрӯзҳо гуногунии зироати парваришшаванда дар майдонҳои васеъ аз ҳавасмандиву таҷрибаи сокинон нисбат ба мақсаднок истифодабарии ҳар қитъа замин ва рӯёнидани ҳосили фаровон аз он шаҳодат медиҳад. тавре мушоҳида мегардад хоҷагидорон дар ноҳияи Хуросон ба ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ машғул буда дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон маҳсули дастранҷи худро ба хориҷи мамлакат низ содирот менамоянд ки ин омил боиси боз ҳам афзун гардидани сатҳи даромаднокии онҳо мегардад. татбиқи ҳадафҳои пешгирифташуда бо истифода аз имконоти мавҷуда ба он мусоидат намуда истодааст ки сокинони ноҳияи Хуросон сол аз сол ба дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ноил гардида дар таъмини эҳтиёҷоти худ бо анвои гуногун ва фаровонии бозори истеъмолӣ ҳиссагузор бошанд. вобаста ба талаботи бозор таи солҳои охир кишоварзони ноҳияи Хуросон ба кишту парвариши картошкаи барвақтӣ дар заминҳои васеъи хоҷагиҳои деҳқонӣ низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда аллакай дар ин самт таҷрибаи хуб доранд. аз нашъунамо ва гул кардани ниҳолони картошка ки марҳилаи ниҳоии парвариш дониста мешавад ба хубӣ аён мегардад ки кишоварзон тибқи тавсияи олимони соҳа марҳилаҳои парвариши ин зироатро хуб анҷом дода ҳосили дилхоҳи онро интизоранд. ҳоло аллакай дар баъзе аз қитъаҳо сокинон ҷамъоварии ҳосили картошкаро оғоз намуданд ва ба ҳамин тартиб рӯзҳои наздик ин раванди самарабахш тақвият ёфта фаровонии бозор дар ҳама минтақаҳои мамлакат бо ин навъи маҳсулот таъмин мегардад. ба ҳамин тартиб имрӯзҳо дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Хуросон корҳои саҳроӣ мароми тоза касб карда барзгарон бо изҳори хушнудӣ аз ҷамъоварии ҳосили дилхоҳи даври аввал барои саривақт анҷом додани кишти такрории зироати гуногуни ба ин айём мувофиқ талош менамоянд. зеро онҳо ба хубӣ дарк менамоянд ки дар шароити кунунии ҷаҳон ки дар аксар давлатҳои дунё норасоӣ ва болоравии нархи маҳсулоти ғизоӣ ба мушоҳида мерасад истифодаи мақсадноку босамари ҳар қитъа замин ва дар як сол 2-3 маротиба рӯёнидани ҳосил мувофиқи мақсад мебошад. дар баробари чорводорӣ ва зироаткории сокинони ноҳияи Хуросон ба самти кирмакпарварӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. зеро ба андешаи мутахассисон нахи пила низ ба монанди нахи пахта дар бозори ҷаҳонӣ талаботи худро дорад ва аз он матоъҳои гуногуни абрешимӣ бахусус атласу адрас ки аз матоъҳои миллии мо ба ҳисоб меравад истеҳсол мешавад. طبق اطلاع مسئولین ساحه این سال ساکنان ناحیه خراسان پرورش 360 قوطی کرمک نوع چینی را به راه مانده نیت دارند که موافق دورنما نزدیک به 11 تن پیله استحصال نمایند که تا به امروز 3 تن و 500 کیلوگرم جمع آوری گردیده. کرمک پروران باوری دارند که دورنمای استحصالی را سری وقت تامین می نمایند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه خراسان، اخبار. امروز در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی بخشیده به روز تلویزیون، رادیو و کارمندان ساحه علاقه که 7 مای تجلیل می‌گردد چرابینی تنتنوی دایر گردید. جهانگیر سفرعلیزاده گزارش می‌دهد.
дар чорабинии ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, масъулини вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, иттифоқи журналистони тоҷикистон, рӯзноманигорони телевизиону радио ва кормандони соҳаи алоқаи кишвар иштирок намуданд. зимни ҳамоиш иброз гардид ки имрӯз аҳамияти воситаҳои ахбори омма дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва дуруст ташаккул додани мафкураи ҷамъиятӣ алалхусус муборизаҳои иттилоотӣ бениҳоят муҳим мебошад. матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма инъикосгари таҳаввулоти азими иқтисодию иҷтимоӣ, таҳкими сулҳу ваҳдат ва ҳифзи манофеи миллӣ буда, барои саривақту дақиқ ба аҳолӣ расонидани хабари зарурӣ вобаста ба ҳаёти ҷамъиятӣ ва дастовардҳои соҳаҳои гуногун нақши барҷаста ва муассир доранд. таҷлили рӯзи телевизион, радио ва кормандони соҳаи алоқа дар заминаи иқдомоти хоса ҷиҳати дастгирӣ ва рушди телевизиону радио, инчунин беҳтар намудани сифати алоқа дар мамлакат роҳандозӣ гардида, дар ин самт дастовардҳо сол аз сол на заррас арзёбӣ мешаванд. соҳибистиқлолӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди телевизиони миллӣ марҳилаи сифатан навро ба вуҷуд овард. давоми солҳои охир фазои расонаии тоҷикистон ташаккул ёфта, расонаҳои миллӣ дар он авлавият пайдо намуданд ва ҳамарӯза даҳо барномаву намоишҳои тарғибкунандаи забон, фарҳанг, урфу одат ва суннатҳои миллӣ аз тариқи ин расонаҳо пахш мегарданд. дар идомаи ҷамъомади тантанавӣ ба як қатор телевизиону радиоҳои давлатӣ ва зерсохторҳои кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизаҳо тақдим карда шуд. барномаи рангини фарҳангӣ ба чорабинии ҷашнӣ ҳусни дигаре бахшид. ҷаҳонгир Сафарализода, Зайниддин Ҷабор, шаҳри Душанбе, Ахбор. бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ дар шаҳри Панҷакент гармхонаҳои замонавӣ ташкил карда шудааст. ин омил ба фаровонҳосилӣ ва истеҳсоли маҳсулоти хушсифати ватанӣ замина хоҳад гузошт. гузориши ҳамкоронамон идомабахши ҳамин мавзӯъст. гармхонаҳои замонавӣ намунаи равшани истифодаи самараноки замин ва технологияи пешрафта дар соҳаи кишоварзӣ буда, дар таъмини бозор бо маҳсулоти ватанӣ саҳми арзанда мегузоранд. гармхонаи оилаи Юсуповҳо дар шаҳри Панҷакент ки дар ҳамкориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр таъсис ёфтааст, замин самаранок истифода мешавад. дар дохили гармхона асосан парвариши маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили помидор, бодиринг, қаламфури булғорӣ, карам, қулфинай ва намудҳои гуногуни кабудӣ бароҳ монда шудааст. маҳсулот дар шароити табиӣ ва бо истифода аз таҷҳизоти гармидиҳии замонавӣ парваришу истеҳсол мешаванд ки ба сифати баланди он мусоидат мекунад. ба гуфтаи сарвари оила Муродқул Юсупов, гармхона дар тамоми фаслҳои сол фаъолият мекунад ва маҳсулоти тару тоза ба бозори маҳаллӣ пешниҳод мегардад. соли 2024 бо аҳли оиламон иқтидом гирифтем ки дар ноҳияи Панҷакент якта гармхонаи замонавӣ бунёд намоем. тақрибан моҳи сентябри соли 2024 кӯчатааш овора шинонда ба истифода додем ки то имрӯз 5-6 намуди маҳсулоти кишоварзӣ дар инҷо парвариш ёфта истодааст. аз ҷумла қулфинай, помидор, бодаринг, булғорӣ, лимӯ, карам. дар муддати 6 то 8 моҳ мо бозори шаҳри Панҷакент ва бозорҳои майдоние ки дар ҷамъиятҳои деҳот ҳаст таъмин намудем. ҳамин соли гузашта истода зимистонаш бозорҳои мо аз маҳсулоти кишоварзӣ камӣ надидааст. чиҳел ки дар тобистон мева мехӯранд мегӯянд истеъмол мекунанд, бозори Панҷакент ҳамин хел истеъмол кард. бо дар назардошти талаботи зиёд, оилаи Юсуфовҳо нақша доранд ки масоҳати гармхонаро васеъ намуда ҳаҷми истеҳсолро дучанд кунанд. фаъолияти гармхона на танҳо барои таъмини аъзои оила бо даромади устувор, балки барои бозори истеъмолии шаҳри Панҷакент низ муҳим аст. ҳамзамон 13 нафар сокинони маҳаллӣ ба таври доимӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент чунин ташаббусҳоро самарабахш арзёбӣ намуда, омодаанд бо усулҳои дастгирии ташкилӣ ва машваратӣ ба рушди минбаъдаи гармхонаҳои хусусӣ мусоидат намоянд. далери бозор, Шоҳусайн Солиев, шаҳри Панҷакент, Ахбор.
امسال کشاورزان ناحیه نوروباد نقشه دارند در مساحت 861 گکتار زراعت‌های کشاورزی کش نماید. از این شماره 300 گکتارش را کارتوشکا تشکیل می‌دهد. متاسفانه نورسایی تخمی‌های خوش‌صفت کارتوشکا و دیگر عامل‌ها با اجرای نقشه کش تا اندازه مانع گذاشته است. گزارش دیگولی محمود. کشاورزی یکی از ساحه‌های اساسی و پیشبرنده اقتصادیات ناحیه نوروباد به شمار رفته. تنها مجموع محصولات سالانه کشاورزی از این حساب 73% را تشکیل می‌دهد. این است که با گذشتن به شکل‌های نوی خواجگی‌داری و اقتصاد بازارگانی بیش از 900 خواجگی دهقانی تشکیل شده. در این زمینه هزاران جای‌های نوی کاری در شرایط کوهستان برای اهالی مهیا گردید. سال جاری اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی طبق دورنما باید در مساحت 206 غله‌دانه، 251 گکتار زراعت‌های تکنیکی، 300 گکتار کارتوشکا و 103 گکتار سبزوات کش نمایند تا بدین وسیله خواجگیداران ناحیه نوروباد در تامین احتیاجات اهالی سهم خود را گذارند. اقلیم محل برای رشد ساحه کشاورزی خیلی هم مطابق بوده. همه ساله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت کشاورزی و دیگر برنامه‌های ساحوی تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردد تا بدین وسیله میدان کشت و استحصال محصولات کشاورزی از قبیل کارتوشکا، غله، میوه و سبزوات باز هم افزاید. از روی معلومات فوری شعبه کشاورزی ناحیه نوروباد تا سنه 6 می سال جاری در حدود 6 جماعت دهات مساحت کشت زراعت‌ها همگی 332 گکتار اجرا شده است که این قریب 54 گکتارش اساساً کشت کارتوشکا بوده. این رقم 20% اجرای نقشه کشت زراعتی اساسی را تامین می‌کند. یکی از مشکلات اساسی و تأخیر یافتن کشت کارتوشکا در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه نوروباد اساساً نرسیدن تخمی‌های خوش‌صفت، فعالیت نداشتن کانال و پایگاه‌های آبکشی و دیگر عامل‌ها میباشد که چند سال اخیر این حالت باعث نگرانی میباشد. اگرچند وزارت کشاورزی تا اندازه خواجگی‌های کارتوشکا را با تخمی‌های خوش‌صفت تامین نماید، اما برای احتیاجات خواجگی‌ها تخمی برای کشت سال روان بسنده نیست. عین زمان برای اجرای کشت دورنمای زراعت اساسی نان دوم در ناحیه نوروباد قریب 800 تانه تخمی‌های خوش‌صفت کارتوشکا ضرور است تا خواجگی‌های کارتوشکا کار توانند نقشه پیشبینی شده را در قطار دیگر ناحیه‌های منطقه سربلندانه اجرا نموده در تامین امنیت آذوقه‌واری و بازارهای کشورمان با محصولات خوش‌صفت محلی سهم خود را گذارند، زیرا یک روز بهار پر کند انبار گفتند. ایدگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نوروباد. با مقصد مساعدت جهت دریافت جایهای کاری خالی و به شغل دائمی و موسمی تأمین نمودن شهروندان بیکار در ناحیه باباجان غفورو یارمارکای جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار گردید. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در ناحیه باباجان غفور با تشکیل کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی، تقویت یافتن کارهای ساختمانی بهره بنیاد بناهای بلندآشیانه استقامتی، مرکزهای سودای خدمت‌رسانی و این روزهای موسم کارهای کشاورزی، جمع‌آوری حاصل میوه و سبزوات، طلبات و کارگران بهره کارهای دائمی و موسمی زیاد شده است. بهره مساعدت و دریافت جایهای کاری به شخصان بیکار و تامین نیاز شرکت و کارخانه‌ها و کارگر، ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه باباجان غفورو در مرکز ناحیه یارمارکای جایهای خالی کاری و وظیفه‌های آزاد تشکیل نمود. در یارمارکای جایهای خالی کاری کارمندان ریاست اگنتی با نمایندگان شرکت‌ها و شهروندان، ختم کنندگان کالج، لیسه‌های کسبی تکنیکی، جایهای کاری خالی وابسته به کسب و اختصاص‌ها را پیشنهاد داشتند. در هفته چهاربینی مساعدت جهت دریافت جای کاری و شخصان بیکار، همزمان هنرمندان نیز با مقصد جلب زنان خانه‌نشین به آموزش کسب هنر و رواج دادن کار محصول هنر دستی خویش را پیشنهاد داشتند و تاکید مسئولین برای صاحبکس نمودن شهروندان با جای کاری تامین نمودن آنها سال روان 156 نفر در مرکز کلانسالان ناحیه کسب هنر آموزانیده، همزمان 7 مراتبه یارمارکای جایهای خالی کاری دایر نمودند که طریق آن 750 نفر شهروندان با جای کاری دائمی تامین شدند.
дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллати кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. дар тадбири мазкур роҳбарияти ин ду ниҳод бо ҷавонони фаъоли касбу кори гуногуни мамлакат мулоқот намуда саҳми ин қишри ҷомеаро дар рушд ва пешрафти кишвар неку муассир арзубӣ намуданд. таъкид шуд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз аз замони солҳои соҳибихтиёрӣ барои рушду инкишофи ҷавонон тамоми имкониятҳо фароҳам сохтааст. ин буд ки имрӯз ин табақаи ҷомеа аз гузашта дида масъулияти баланд ҳис намуда дар пешрафти кишвар саҳми муносиб доранд. ҳоло дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ба хотири рушду инкишофи наврасону ҷавонон шароити мусоиди кору фаъолият ва таҳсил муҳайё гардида дар ин раванд натиҷаҳо низ назар расанд, гуфта шуд дар кори ҳамоиш. курсҳои маҳфили пайравони пешвои миллат идома дошта дар дигар вазорати идораҳо баргузории он дар назар дошта шудааст. дар даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Данғара зиёда аз 7000 нафар довталабон иштирок намуданд ки аз байни онҳо 1006 нафараш ба даври дуюми озмун роҳ ёфтанд. Салоҳиддини Неъмат аз ҷараёни даври ноҳиявии ин озмун дар ноҳияи Данғара гузориш омода кардааст. дар ноҳияи Данғара даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид ки дар он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабиву миёнаи умумӣ ва намояндагони касбу кори гуногун фаъолона иштирок намуданд. дар маросими ифтитоҳи озмун намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия вобаста ба тартиби баргузории ин чорабинӣ маълумот дода иброз доштанд ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир намудани озмуни мазкур ҳама шароитҳои лозима фароҳам мебошад ва иштирок дар он озод аст. зикр гардид ки бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар даври аввали озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Данғара зиёда аз 7000 нафар довталабон аз ҳисоби хонандагон, фаъолон, зиёён аз ҷумла занони хонашин фаъолона иштирок намуданд ки аз онҳо 1006 нафарашон ба даври ноҳиявӣ роҳ ёфтанд. аз шавқу рағбати баланди иштирокчиён маълум гардид ки ҷараёни озмун хеле ҷолиб ва таъсирбахш буд. довталабон ки аксарияташонро хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медод, мазмуну муҳтавои китобҳои хондаашонро бо як самимияти хос шарҳ медоданд. خانزاده ابراهیم خواننده صنف 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 می باشم. من زیاده از 110 تا شعر 50 کتاب 104 مثل از یاد نمودم. من میخواهم در این آزمون فعالانه شرکت نمایم و جای اول رو از خود نمایم. من سالی سوم است که در آزمون مذکور اشتراک می‌بردم. در سال اول سزاوار جای سوم گردیدم و تا دوری ولایتی راه خط گرفتم و این سال کوشش می‌نمایم که تا دوری جمهوری راه خط گیرم. من زیاده از 200 کتاب 300 شعر از زیاده از 10000 مصرع شعری 10 داستان 15 پوست و اینچنین زنبور مثل و چیستان‌ها نیز از بر نمودم. мавриди зикр аст ки мусоидати фаъоли ин ташаббуси созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баҳри баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвариву сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳама зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар тӯли чанд соли охир бар аъло мушоҳида мегардад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибеки Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. саломату хонобод бимонед.